ki khubor ki babnya Umentri Rangba Dokari Narendra Modi hne kasngi ula ong baka sarkar kalatre shitom manpintikna banwanra yakaroi kapar halakshatwip Umodi hakajingkran jong u hakajingelang ban ple patba yakajing thong mau nongrim jong ki kampen roy ki basongdor palat 6000 sispa sanpon riu kalor tingka hakadaulan nong kavarati island halakshatwip Ula ong babaro kajing persang lapun ulong da ka sarkar banwanra ya ka Lakshadweep ha ka map jongki kam jngok kai ha ka perthai kajing pediang ka Lakshadweep kan penlong ya kajing yalang ka G20 ka bala banyarap ya ka daulenong ban penne ya kajing ithu kum ka jaka jngok kai perthai आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा।